na inde na inumbu ya mono esoko to nyorali bageli kumena na bantu baminto igente getanga narorire na ndikia ngokiri 2013 karo twasoeta serikali ndo bata TV chingani ne jire chingani Gusii igere TV to bata chingani ne jire to bata chingani asenge digital migration to rwanete 2013 2014 2015 so that the broadband spectrum wetoke abantu ito investment yejire na magana mangi ligere abantu balenga balikire goro yegente ligere abantu ito balenga to kere goro ya magana igono I believe nga ekara abantu ito bakulige history situarule ngonyo walinge sigi to rwanda tali sigi alinge yabosa to alinge kurwane sigi kene na kike to atagete twajire tinyinge to twarte Don settlement scheme ya siongo manga na ibore tunanona kinete na jete manga primary ko chakara 1974 mwalimu mwana mwalimu master mwalimu Jeremia Muguna na are na nyambono bani bandu bansomete primary abo jo nyaga ngo bapita getonto no bale mwalimu mboga bonzi no bale bansomete primary no bale pakabona no gana boko banyora bakatebye mana ba Florence yo bale bani bana bansomete ngakibyo so say to saying ibore settlement scheme nonkin tabayo bane banganyete ku South Mugrango lakini banganyete na bana baminto njiko nyatinda ibubu njena bana bandu baminto akinoro lakini no to ibure to scheme na to akin toro mina bantu ito na bamoise kulieli Gusii yonzi bunere asita yo Gusii ezo okoro maene ntabwatia abantu atenga na bantu baminto to wana ine samanyi kera senko anda Gusii ga yombota abantu baminto bona actually yeko ba sa kongo so otabo maene yeko ba kongo te banga se to ninga usenga kera ngo ya kera no zi to kugenda bani normal tuna bo todavía más tamangue vale chande vale más vale vale más estaba ya no tiene machoque estaban ahorita van de ya uno más de no eso te voy bueno entonces Biyabona sana kuibwerero mwanchumurire no mutegereri gwechi TV chetu ne radio nga umuwaziri Matiang'i no Gusii ena bakwimanyekanigo aherumanyaga kindete settlement scheme gonga tenga kwa mwete uronge kwa manyire na abantu bamasomete kuibwerere igo tokwenda limuryoka wikase amaswali tubwate umuwaziri go tubwate abararia usabari kyamangana kurwasi bitaseni byonsi na kwanaga birega na kiroyomo na kwa waliribaga anyaro kuburi swali igo ngusabanga ase egekagitari ekenene igo nguchikura maswali korengano tuyo bangete na igo tugusaba ko uwanjira kwanza no problem biyabona sana ndero naja utegera yes asa maswali tubatiri tukulia lero ucha waziri igarengete igoryo bakorari bwaye kurunga kiaso ta serikali na gwikira bono igabunare mu waziri guso imono tukuranga super CS uyo wate chinguru chitalinga waziri ase serikali na tuwe tugeri buno mu Gusii liswali tangani igoli kurukura sigita seni gya Minto FM gitaseni kya Minto igo kira kurase company ya uralia ya serikali ya KBC na uyo guchukuri swali liga igakurukwa Alfred Sosi uyo guchukuri baga onyara kubuli swali Jambo sana mwaziri wetu Dr. Fred Matiang'i iko enkasi nyumba chetu chobali cheke Gusii mama Jama liata na muna kegule kwa Alfred Sosi kwa station ya Minto FM. Igo mbata maboli ya bere ngukuboli boro yobolendi. Ibo litangani ngukuboli nga umwaka wocha ose 2022 waligere ili obocholi obochikoba. Kero kende ngocha chile kyate kachise gicho bolisa kwa abisi ya une bwate bero bendero siyo kwa nekinga kisekicho bolisa kukiro chikwatuka umwaka 2022 ekero ko chagwa koli ibo liane lya kabere ni goro ya ogwa mate ekati ya banyanyimbo amuna raia
raia asa matukawa ndio rasa urausi anena mona aja sasa ya yoma pako sinyana kwa sababu pako itania mona wanyanyimbo kero kenda sistiane kwate mero veleleo sio kwa nekinga obwamati kati ya raia amona abanyanyimbo nkoimukere kugole osenko bagorovia ya mama mwana Alfred Sosi kuba sigita seni Kiaminto FM asa maswali ayabere ayaburiri omwaziri na mona igoronga kiburendi bogocha kobeko chinga kichoba chwali bogocha mwakogocha na abigo oburiri linde igoro bwamati kati y'abanyanyimbo n'abana inchi. Okay. Mbuya mono litangani esa maswali kwa boli kiana ende sote so akorora bwana ina maswali ale sibirengeli bya bantenga kiyebonega omaite litangani ntewe nga nende kini ntuwende kwene le monna Nyasaye ngambia mono kiara men mutokora Nyasaye toire neli bagatwanya nde wetere so monna Nyasaye tokorera abantu bitu kala chukuru chakora tu 2017 uyo mindu jano kaiseri gasirete Matiang'i osaba tutikere tu Matiang'i ya mutu akachikura mwana akanganya akandebimbwateranie emirimo ya interior amana ya gisemi ase Matiang'i tanomo onarenga mu minister wa interior no mu minister wa gisemi na mu minister arakabere Matiang'i system ngima lakini ninje na internete kala chikura jiwa kwenga kiyo twaja ko muroberio twasomete chireze twasomete ko ruoro muna twakorete nga kiyo gocha na chikura jiri mwese ko nyori chari ngichinkongu kera ase Africa ngima potiana ko kanto chikura chireze kangari juma itenze ya rwana kanga manyinga kaitekete bo sana onye dalio monna Nyasaye tokonyete enda bakenya bakababa lemenelia and so on na karo chireze ya potia karo chireze endo ga karo chireze ga January troyo anda ka mu makubwa ya gari urba lakini sawa wono kuwilio tukasoma chilezi kujakira mwana tuwajakira 2018 ekero mwana confirming the ministry tuwajakira plan yokoreta abantu bonse basipiri kera kentoko kamuta agency planning eza abantu bonse bagoja batigari nobali abantu ba intelligence nobali twenzi basically no nyina abahami okala twenzi ya tuwajakira ni ngiro kuba ati ntobwatentera yoko kama na Kenya kurukwale mata ali umaida se marisia jagete ngapwani si Kenya and so on kugenda paka Mandera Wajia Garissa rurali umaida bokongu bwato bwa Al-Shabaab ansa on sipi utobwata abantu bamenyete inse bakonyonka otokobanga na ndikabere twabere twale mesange kana kutwa jagete mwaka wa bwana go twa jagete mesange Waturi ndi abazgali bande by the way ba inze mu kindi cy'abazgali abahange badali bakawaida kuru 2017 otobati group nyingi cy'abazgali bali badali bakawaida tubada mpaka urwari DU rapid deployment unit tubada abantu bande commandos abantu bali special abahange twaturi none group ya batwati boka women commando team tokoso yesa abantu badali komanyikana twaturi ni group nyingi cy'abazgali kiretare gukora amangana abandi bakwana n'ijingamia bari kugana n'ikigari ena baranyara gusoro stand ngokongo butayo and so on so yanda hatebi abantu bamindu kolengana una tokorra mutuna ene muna tuwe bangete ndoro siti musomo pango isaine
ni tayari tuli igite koba na ndike nenge koba ndike ndo isa koba na butokumanya mapema gitaraba lakini end of course nko lengo tabanga ni igoro ya itu 20 itiko beko mo iko ya tabe gitio malembe bantu baito bajucha igoro ito kweko malembe kazi na to akora kira itu tuli kurara igotonya konyora report kurukira se Kenya ga ngegendete Kisumu asa bantu mede bisa kwibinge amo nonye na kuruga tigari magana kiagendete toro ni tumanye mapema ndosa konyo rututa kari namba ibere ngende ke abanyanyimbo abananchi yango tebi no minister of security mai taba kubata bana indo leta moroki leta muibi leta nonde abantu no uzwana na abana baho bon banyoranga bamono mukabarari ucha cyaro akora gendo raitani to bazgali abonzi bina kutokuto abaturini to abaire cause to abaturini lakini abanyorondo mo bose babere baminjwe bakire kunyibuza bakire kuyiga wakabantu to lakini umwe tuzi wake sabu uzikuriria enjira tuakorera abazgali abakorera abananchi tualete discipline nene tarengi kureza abazgali akiryo asana in fact abazgali bakorera abananchi bobe no incho bwiko manyene mu minister angagendo nagende teriyo manje bwiko manyene no mu inspector general na abantu aseke ndike kwapenye tokoge igendo ngote baneke tingo kana tiko ngaina ga ngaina bantu ngoma yetenga abazgali mbali okora abazgali ngokora bara mmoja that's a fact lakini tuachake kwa reduce ya mangana ya ase ingo saba abantu bamintu ekara mama jobu na yakoleire nambe yemo tugenda twake report namba ibere ndobaze kuburuka ndobe kabazgali bonzi ipiamo otebenga mwana bazgali bonzi bina abantu ababe bono tiana kubuli nona balimu mwani mutaliyo yomo kwenda kora mama jobu ko mwana kwizikuru bulito tuamu butemeremo ogenda ujali nona bagundekane ugundekane ndaliyo enda kora mama jobu yomoje sadaka kwa mozeli na bazgali na wali kana kukorekana bile wazi yes Uyabona sana mwanchumurigere no mutegera lito bweche TV ne chiredo cha Gusii ngagitinga kuigwerere asama chiwa ruri kuraso waziri Dr. Fred Matiang'i igoro yo bwamate bwa abanyanyimbo na bananchi na igoro yemero buli abekirwe kwene kingo bachori bogoche gwakorekanire asenchira yoborendi gusasenchire ngiye ndonge ebwato machoko igotokwenda waziri asiri swalirinde nabona igotokwenda bakasi giteseni ki radio gya sayale tumunyole omungwano gurunganere Zadok Dennis no Gusii lakini akuru kamuri tayge songoka anyara guto buriri swalirinde likubwatia yes Zadok asante sana bwana waziri asogo ikana ikaukia leo ukwanira magana ao aligete au kuredi asisi ito ya Kenya itangani ingongo kwa Dennis na ase ekekoro amatuko amwangoiga aliyesemeria kapete mwobisa w'abanyanyimbo oyo kurukunga pension nigo akagerwo goita abantu batano noyomo abwo ase twasinyirunga kigenderete kokera serikali kurwaburi tangani konyora mwatakire kunya uburedi na gukinya ubwa matuguya ase ugwanjira abanyanyimbo komenya private tenancy bono bakabantu bachakira gutwara obwoba ase serikali ya Jubilee abwaso mugwaziri ole bwoburendi bwaime ase seito ya Kenya mero biriki mwabeki yokwene kinge bikoro ebiga byabo bisaba abanyanyimbo kuruta masasi guchia saba na inchi oikabire omwalio na abalia bagweita liswali lya kabere mpwate oli asema gobe yabono kurwaso abisi buno mugwaziri bwoburendi bwaime twarore chibe bichito oburendi bwogutingirwa gekolenganirwa nabwo bitangani una bwangoiga asesemo eyiga ya burabu twagatwaliro bwebi bwechombe nonye nisoge lakini kwikira boni ga sanity ya roekadira sensemelia siri migani
Ingeri cheito kia kureka leketina kushirikia kama Gusii na wao. Hivyo wako na sama swali hiyo wenye kujirani hiyo maswali. Ndio. Abantu bameze badebe bwana. Ile ndio kwa data kuwaka watu wa hiyo message kutoka kwa ndio president twe wanete kapisa nga enjira turakonye tigatoka tuligia abantu bakorete kuri university abantu basomerete psychiatry abantu basomerete medicine abantu basomerete law tobaire mia meeting kianda toba trainers cadet police officers elibanya bakora counseling bakorwalia ebali inspectors kero toko madenga mona yo kwenda busongo uchikubo mosi yese busongo uino mondo mande ko kanzo abantu uino mondo kulili muzigari unaje mambio rangu mu muroyo enjira alu jakere kunywa maruwa mange na balazo kuitana no mongo noyo murangiri mboli ngikora kana ngelera matukaya and so on and so forth enene njira turanya lokora konya basigari baitu lakini ndubaze kwera na basigari bonzi palego enenge nduke gocha asenge njobo kongo na ni mwarali to wa the pass out parade une president ya the basigari onye ko bwata bokon incho kwane na into kuseli yo monto manno mate onye mu mane no mongo no incho yo monto omonene no eni nduga ga botambe ese kenyoro ye mwaita ne no mongo no se mu mane no mongo mo ko bunegento kutana wakana kwali isomo ke ko mondo onde ko mulisi we kanisa kwa matengo mongo na to makwana na erinde mwirana na utaita basigari baitu na barua manyega lakini abantu bazo utwaru bobangaki nga basigari na bari go bonzi ndo tali basigari bonzi onyo no moigo sebabere unyura marua usono nyure nya sole ujiro letire mechande menge twajakira bono kubaligia na ndo twajakira program ende yakabere yokuligia yokuzikania basigari aba kubaligi bali yokoranga uyo muntu nyure nya sole mono twajakira barusio kubaire rehabilitation eline mbaje ucha akole bikoli buneli oli abeni akora dagorete agaita abantu busa eze nje bwa manete igoro yo musubati igendo gya kabere iswali ya kabere ambolia igoro ya magana yemero mepaka yetu na bamate abantu baminto litanga mbiya mono ese boso support yeno na mbiya mono sama sabaino na muna tu wana inega amagana yo boyibi bwe chombe ne biasara oboyibi jombe ne biazara monda wazo ngai no rebwenzi ngaki ngoma yedenga ntu ngabazije to kwa jombe to chikunyombera atiyango zenga oboyibi jombe ne biazara na inde e biazara biko yanda paka naonesa abantu baleze e biariko yanda paka naonesa abantu balase serikali omuntu oleze serikali omaitenga no muzikali alo suno muntu teneta asekete jombe cheibwa nero gojwa kujibesa baadaye so egento tu akorete no kulia bazikali bali bonzi pia banene tuchungusa abantu nakoba debinga iguiga engombe kuibwe yemo kunaenda
naende tukubwatie ng'ombe sambarata akoerera mujibu atutebie se ng'ombe ikia kiro monda kore gazi ya nige ndeko ma by the way ikia maana yo mpaka hitu na bantu bandi igonye gene tege sokorero bwene naende ngwani nyo manenya sambia mona siri bagangeli okorera bantu baite gazi ni yonse ko yakora no bwene no kwerwa na beka koreka buronge na ina bakonyora matoke ama na majibu amaronge na obuoro ma idali gendekie nyasa to etie gazi nga to babanta aboro to kore gazi nusu kwarara oja sangine to ma idingi kia beta igoro na indi gazi na yo suppose ko yakora igongo bwati abantu nekere ngombe aziri no nyega ruguru mupaka koru bugirango ruguru mpaka ikorongo iwonte betie ba county commissioner abons babero yokisi no nyamire engombe zire bantu mene message na indi bantu binga banyoro zembara nyora anya mbali ko nyore ngombe bantu binga yachi tikere ngombe tego zire mbe oboza yongizire ucha wikebwati kupake toke uyabona sana waziri egento andi akende buri gweso mugusi hare buri ngiringa emero buri kwa hebekire karura sekero geke yaikira niyo bolendi echomba yetugo obibwe yetugo bwairire irabanga rero nkorwa sigwizare yende yende kwa bekiro mbo chokora chikone kunga no nyatuya sikiro geke aya ebitambo kirutu akira no bikutikira kobego but it's institutional getting institutional getting into kia koreke abizo umande buna wono report ji chobo ibwe jombe kalendo akakwa ndo akakwa the report bunejo otoje tokaigwa na twenzipi na abantu ba interior gotobwa the platform na technology acha kera magoroba na kera mambi jinza ikomi ja mambi aba regional commissioner bonzi p batana batatu genyaga na ba county commissioner merongene na batana babiri yo bakobeke report yoronga ngikiaba onye ndo kiaba bosongo ngage ndo nkibu bosongo wikankero le mambi na ndali njibu kankero mu PS mu inspector general na bantu bande onye jombe jebu nga jombe njebu atia moroni na nandi tuwa manyanga jombe njebu kero tokuboka mambi tuwa olijinza ikomi na ibere atotabi nga jombe jire ikere gazi ne riba akora is institutional so ekero nebanga ndo yo mambi I believe wanda ba oja waisi kubwati plan iko kwenda ya accountability the problem will be solved. Biyabona sana mwanchumurire no motegerero Getembe TV igonko manyuande director anenga nda burukania maswali kidogo Janet yogo ngabera sinini nkuna turasole igogendete kurigereria enkona ya bene yomo waziri Dr. Fred Matiang'i no waziri wa Ndwime na wigo yomo bwabara ikura Sorongora Gusii au barasi serikali enene ya Kenya na igagotore siguru gibo bokoreri bwaye na ali agende to korune serikali na muno cha Sorongora Gusii igo bunana nyaro konya rukura kuro sum director na igante binganda agenda sesemu ya magendero neli swali igo ligo kura se umuliki amangana kuro sigita seni Kigesa FM ikirinsi ya Royal Media okuru kwa Helino Charo tumenye kwirana sama swali ndi baadaye ujugo chukua liswali ngagitirire ngitase ensemo ya magendero ndiye mano mwaziri asogurika Sorongora Gusii gukwana no motegereri wichi radio ne TV chigukwana na koraria se ekegusii kwa beire asa serikali asegeke getambe na inde nigo manyekanete buna super CS otenenerete merubirie menge eyiya gokorona serikali aiga Kenya kene nkrora te yo mugusi arego kerie asemerimo ya gwa korenga kiiga yonsi ndiye mano mbuya mwana sana Irene intira rais yo kwera liswa lene liga eboli ngaitwa lenge 2013 na ninga itole bono asekeregendo no genda inzoro si list kurugoro pakainze ngaitwa lenge 2013 ikaro urwo ibo imugiti bibiri oroiga akalie muma ngaitwa lenge abantu tubwate over 28,000 abasaye kurugusi ba benefit ku youth fund abantu abako tu abere toko ajibeza cash transfers over 50,000 2013 gende inkere ngoro chi kilometer jeji paro zikulike no nyengusiga ya tu akorire yo to etaneti karibu 300 na gento o ligere jinya gitali to bwaterero estu alinge 2013 zo wake hesabu capacity yani bitanda to bwate zinya gitali 2013 ne bitanda to bwate wana zinya gitali is world sabat osikulige jisemi tuwabekire jibeza over 2 billion izichisemi yoka gusiga oka chukuru jete njira jakinde ligere capacity population ya bana baito bale chukuru chetu jinana akeli Jones Birio Kindo Zironga Nyambali whatever endete wada banenze 2000 ligere listu alinge 2013 omanyanga bana balinga bale kwa na chukuru ejo na balinga bakwa na chukuru ejo bono ikera enjira yoko pima magendero no kwebolinga ngainale ngigoro na ninga inderero osikuligererie enjira ense ito ya chenchiri nende zo okorero bohene tigantebe ezo okorero bohene do tebanga ni national government yuka yakorire gaziyo
inche so tebe kene no ine county government chetu county government ya Gusii ne county government ya Nyamira wezikoligerie kazi bakorire ya magendere bintu babekiroro mugaba nungwa na magana nyegitari umarani Nyamarambe and so on ebitanda bya chiroro ze county government ya korire amagana afya and so on and so forth. You see ngaitu aringe 2013 ngaibono tole ekine kintu kingenje mono ebintu bine munaone cancer center ya Bosongo gaiga ne loan ya serikali ya national government e guaranteed kuresa barabu bono toju gutwari gente kenene gake kwa nyabantu baito and so on digeri Bosongo ga 2013 ndo wa the state lodge ga one to what the state lodge Bosongo president yago chorara erika state lodge central bank to wa the unity ayo sangire ya central bank 2013 okwale kuliye passport Nairobi kuline gali muntu inarwari tata kana boindi kwana kubeke line yayo passport Bosongo kuruzeli kwanyole passport ya kwagenda ebolinga ngaitwalenge 2013 ngainaende bono tole ekero kulikirira ngenje kabire ngamne eso okorero bwene naende bwete byo bwene amagendera akorekane na mange asinali chiparango yeta by the way no pale yake biriko Mosobet Metamaywa ya nakumi kera twa kale up to 2013 yokwali gero zinejinze biri kwa ngekebiri lene na miyo kokwenda mpaka kwa ikagari pale nya ya ibe Chabera Ikonge yaja osokera Chebirate. It takes you 1 hour kureta no vya Chebirate kwa Kisumu airport nambo ikagari ne ndege Kisumu oso igarime 1 hour waichire nyanchongo wakore mndu bya skimu wakore na ende kwa iranire na ndi kwa line ndege saa 3 wachire twajakira bono korosi BTV ndege to endo kwa na muna Nyamira tulige to ende kulige Lisronga na kiendege toranga ituranyole gitie kenene mono kera 1.5 kilometers eze ndege ne twin engineer anya Kolandi elinde jambo jetie kubolia bantu Kisumu ejago denera Gusii amagenera akorekanire tingo barangole eriwele line ese yakire to airport ya Kisumu yoke kumuki by 31st December onyo de mukiria maguta over 900 million liters ya maguta to kwero gochi ngumbu emerobele yonsi ipine ya serikali na ndi project yonsi ipiche serikali cha kwekana sengenjo yo morobelio kuri president engeka si 2019 inje kazi angedene yo kutenna ji project ejo ngaranzenzi na bakoliki bane tobeke bindemesa igoro ekenga ikere kwamete ekenga kitosu kujibosyo and so on and so forth and you can see the evidence nabatebe karotwa jakali kwa ngaki 2013 nejire dire ngatu wa TV Gusii. Look at where we are today. Buyabona sana lakini ndo muwaziri ekero kuligiria ense monibi kiraniwe kiparanchiri na ndebo igo chiachagetuwe andake chiri chikorora kana chikwame tunabono mubwekani paranire kurumara ni kwenda nyakoe batiari bantu barasa none kero ndege pindi maambia se radio wa tenga ya bere gitebi kwa metali people the truth egeti kelie sikere mbako nyara konyora kene yonzo weta 800 meters 800 meters nenda kuolia wansa batana baberbo kabala nya Kolandio take wa commercial asenge nje bitunu bire on the sides abantu basi ba vision wachire bapimire jimbe oro bayone nye tika na tobeka chiba zinga ningaki ebigege bibira around igali mbi kwala ndege nene ela ndio ro zendege nene eteko amatuka haitire kuru mwaka ya chama yako mwaka obule mwaka onyonka bonzi bingoli bari ngazi tora agaje giti kene kirasa bwa Gusii bakaje wakatebanga bole mbuya tokire transmara abantu batanga transmara ngangega na seito egetigeze kutokoro inche bole mubuna na kaworo moizo ndo toja gito kugamba ka toleze serikali na bagoli bane ngatebi abantu likire Nyamira ngima amale moye serikali ya roro na likire Gusii ngime sa amale moye serikali yale tolezo ndo nyoro bole motora akole 1.5 kilometers here run away nali ndege nera nya Kolandi na abantu bali bawo chaba pimembe abantu no bali ba meteorological department abantu basibu aviation and so on baje pimembe ba predicted direction yembe na ndi bali libigege byonzi bira around nga endege nenya Kolandi kuzine nya kwimuka no ize ko ligeli ese bitivire gendo ligeli mu ligeli na Kisumu airport ligeli mu Eldoret ire Kolandi endege ko ikonyora sakale kabisa ebigege kose bituna bitayo na lije pilot yegocha paka irandi ko sekera kwimuka yakabole te abantu abange ndi aranyali kwimuka doga ukorero mo ilio two places asako rukie ndege
nasa kurukusironga Nyamira bakateba ngo buli mono ogoro banene abantu basi ba aviation no wali last week bakateba sikiendege is about 1.1 kilometers ndo 1.5 which means nga etwin engine to taitela ndio ya jumbo jet teko nyara kolandio bakateba no buli mombo lesironga abantu basi ba aviation no wali sironga mambi bakujugo pimege tikilia sironga wada osento nyore 1.5 kilometers chirana away endegera nya kolandi onsi batie kino nyanya siongo no ena sande tonyore within Gusii stranyole egeti stranyole 1.5 kilometers irana away straight nebige go se bituna bitali yange alijindega jira nya kolandi so ena gote biga eno maene windo minembiro tarakora chiparanjire chicha jage tutara une wata ya marani umondo eto kurubagachani osinyuru we process to kanda to ni yo como terminate to lie contracting hao mojimo jimi angwenyo wiro kwana gore pale ya matuka mange bono te to lie njira musuko na monda ko egazi oja ne moyo munyanga no mundu jokore gazi oko egazi uchago takano ya musini to amurusio to ale to muntu ndo mwa so ni mai nga projects ni njira jitika techi na ga na bo majoga ga for example enganyole kwenda KMDC arenza buzuko be kworo majoga chaje tiana ko be kworo bole momboro aside igete nine bezanjana ko kworo ebintu muri bunebyo to wende ko ligeli bono ja ko bolinga kinga kitokora to beke pipeline nainde so that yo moheri yo bikoreke gendo bionzi bimbi ko yaralimo lakini ndo jenga ese hatua agendire mbuya tole uyake mwanchu muri no mategero Getembe TV Dizzy TV Getembe FM na bugeni chiri chonsi ntobwate no ture live asemito FM Radio Vuna Kisi FM Sayari Radio Egesa FM na boigo Inka FM na VOV TV boigo ntore online alias Kisi Hot TV Inka TV na Gusii Global Radio igo turasenkwana yabero muwaziri Fred Matiang'i ugiwa genda toteresa mangi gro bakoreri bwaye na boigo bakoreri bwe serikali buna utorega igo muri na Kevin Omboli sibali bako twabona iga CCTV ne radio Kevin Omboli orega gukwa naye na maswali no shoganeti ingagetenga nkuya bodi tole wosina boku yalika egera tunyara kuya bodi lakini ntole nabara libande kula sibitaseni au bagenda tukule maswali uchaso muwaziri ekera twarura sese munyagendero nkwira na dora se chinsemo chinde na ntu kweba kuno sobokoreri wa bunu waziri wolendi weime asingi chinere mbere mawokara bona iga igo nkwira na se Janet oyole oyo mo bwabara lia kulo sigitoseni kya Dizzy TV na wigo ole manager Dizzy TV anyare kubulira swali mbya mono CS as ndasa bobe ke microphone yorake igo mbya mono CS asogo itaba gochaga ge neskenene diboli ya nerigo chase amate ne amate se amate no amate asa matuka bwangoiga twarorire abantu mukirichike sama una abaroge baba bagusambwa n'abantu amate igaiga Kisi County bono obisi yao niki yabekire elio korora abantu mbali koimukya richike sama bakabo elio gusamba abantu gusikoita abantu ibori lya kabere nigo ya ebinyugwa biri bitanjeiri amarua butire ebinyoro na inda abagambi babere bakogosiwa mono aso kwegerera obwengi n'abaye bamarua ali atanjeiri ninkimero biriki yabekirwe elio gosiria ebikore biga byo kwenga marua n'obwengi bwa marua mbya mono bya sana hiya ku Janet nyamwamu ku Dizzy TV mbya mono Janet no bwene buna tewanga minto bye bakore kana abyo bosoku abantu baminto ndabatebe mwana muna mangana yoza abantu abagotunga ngana baro maide gente que tanga ntu abere to tebe abagambi abajibu na assistant chief no ko courage barasa batebe abantu nga tubwati by the way tiantebe gente kenekere one example ke rise Kevin tubwati obozibole eseligiko lya Kenya wakana no mungino yes igero akomongino otoko bwata yes kama mungino no mwana inji okawaita na bwato bwene bwa and so on uzambo mondo ne ijebe nti yakora nabo no boiba itali egasi yao no kuiro mondo ya serikali akeli serikali edili no mondo yu nene ntoras nye odili no mondo estu wairo me report kusiga iga ebinto mbali to akore na ndaba na injinze ko bapongeza ebinto neminge kusiga iga to ateneni by the way asengenja abantu una injenga akera bakuzimbu ya mono bata abantu nabange bamanyete abande bali mbale kuzima abande barabanyabyaza rabo nabono bosongoga monta ko jondi kere text bobisinga kendo tenkera seketekeriga waziri karage checkingo tingo tebionde njina ali yabantu bali tebinga tokenda ujiga nabo to kwatenya zole yali kuru maite kare nya zole yali nkuru Isibania yacha yaitiraga yakobo mpaka Narok
yamanya kurunaro ku Yakobo n'abasigari by the way tingo ngajawa na n'abasigari yamanya kuba distributed Thika Kiambu and so on abantu bankonyita abanyabiashara babusongo n'abantu merede message nga CS ligeri linge gento keregana igana ligeri gari ya police number igana gikwemukinya sole yakorega na ndo boene karuto watie magana yo otwasangirite abasigari abonsi bikyanda tokababutegazi patano nejera bali boniga tukabeke eseri tukabagambye kina bakasibwa anya abanyabiashara babusongo batante bitinga naje komanyira iko abana injingo tutebara magana aya neinde kera batebire magana aya ngo karatole twa iratwa mundu tabase kuira lijike soko boko kwae kugenda kuzamba umuntu kusekwenda kuyita umuntu amagana ali abo getutuga ndubwata abantu bwatete boniga tokanda kugambi mongena naro utetuga ga kwerende wonchali another time ingakani amandonga no kora muno rakore serikali na bwebisa buikatoko bwate finally omweli yo ento bwata tabantu balia ngo monko kambwaro yo mokumiro abantu baminto ntobase kuira majikesa mokaito tojago saliense Okay. Namba ibere gende ke Janet yabo ligoro ya ebinyuwa nga abantu baito tuteneti Gusii county alone ko tuteneti abajibu ze 11 emeremo azenge njama ngana yokonie ebuza god nyango gali nyali bari mazaba ndo bwata no eno muzikali yuto bwate boy probox okonia marua otumeka konia marua tingo kana bebe wikankolero bwene zabantu baminto tingo kana ngaki ngabantu baita bane mbali okole ngende kiboka yayo no my thing anga na buone gali se kwe settlement izimere umuntu nari ngole konia marua okweruka nga OCS kandi uruzia maruko ru Mombasa ojo ja koni butuko gali aba amate bana bandikirite message CS umuntu nara konia marua gane tukamubwata tukagenda tukanyora mo DCC akamubwati akanyora mo elio umuntu nuko ni arama no maene na bwata azigari bakushirikiana barabo tukamungule simi tukacheki simi cha Jones tukaramba azigari kibali wakire simi tukabosara tukabwata no tukabasele iko atua toko irane Janet ese gendo kiabeire na ne to anyoro information kapisa ngabantu bitombale involved ise gende na bana bajibu saba assistant njibu otoko babuta ekiara tenda aburi Kevin Yes. Uzine boleta abantu baraba baruti Abange. ndi kuziya ko tora abantu boleta baraba bazanjiwe umuntu onyegazi yamuzi nyonye kagenda tekuri kibazo kuri santu bakone buza atoko mubuta tobe ko muntu ondegasi yo mangana yere unabajibu aba bande batene ni ka Gusii county abande kine kiyagera baje kugambwe kina abarabe mbasa bayo toba butegazi tobe ka abantu bandegazi ine renjira yo katuranya ko lenda abantu betukuru emekone ya mangana yijibuza no kwa egwa marua na kwa kujibesa abazigari n'abajibu n'abasistant jibu bamenye kuligera liensemo abantu bakuzali binyoro na marune bintu binebi Wate abarenga batene 11 kuigwerero ni ko rumuri wotisikali usomo chief usomo assistant chief banyako kuweba chaiga kwa ukende waziri noara kiao gereriko yotokwenda se Brian Nyachai oyo obucha kuli swalnere kura sigita sini kia Vuna Radio. Brian ko Radio Vuna 102.0 FM ekene nkilinga kwa ene aba Kenya nga ene mburwa kura Gusii wizara ndio nsigwa tachire obonyasi bwa gorokire ekenyambi kyarurukire kubati kanisi keyene ne kwa nyereko bagokoro waziri timaiti karutorochie obochori bogocha andake nori kogenderera nayo kyagara kagetinga murayonde bwense birengere libikeranete tako anja gukora imirimo gutatigaye gose andake igoragani obwatigwe ebirandi elinda andake oswase ensemende tibori dio mwerio abanyenyi bombale bakinetigwe ebirogo goikera omutinyi 10 barenge kori omushahara asekerengo kia inspector kurende mbali yuko bwango igabagatebgunga omushahara bari gwakanu andako kerana insutalie kerengo kelibanya ritiko babagukinigwa liyuko lyali tukitalikie 25 nemo mutinyi 10 kurwase abisyo mu inspector general eliali ko baboya nga baina nebuya ama kuba korokya kisa abetu ko bagosoma na upgrade timetekina kyo rokerelinga okureka numboro asenjera abanyanyimba bakinigwa ebirogo utsenjera kianda kabisi abanyareko ba yekogororo mu cyando yo byamana Yabona Brian. abantu baminto
Antongo bol mari swali botambe. Itangani utoko yana litwenzi pio monnenya sai. Me to kora by the way tali to ko kora chinguru cheto. Uzeli to ko ye kora soko nyara weito tutweka wanyene. No monnenya sa utora zevi to kora. Ndoko nyara kwere credit ntweka tanga kinga wono inje na korera. Sulemani se bibire kara tuli bagaboli nyasa gentekemo gaboli nyasa bongaini. Yes. Na kingo kora no ninje kara litu ko mambi ko boli nyasa bongaini. Mwana no konye zinko genda ondo mbwa toko boko ngoro kinjira. Onde tayo bana to karanse ga Kevin nayo maide ngejo ka mambi. Mondo maide ngejo ka mambi nyasa bwe. Igo njena na kuziri toro litu lindi lionzi nengera ngejo ka mambi uzingo ka mambi ende. No mwana nyasa ka base bibiri onye ni jiro yaranji bwe megondo. Na ninjara ugwenjara kani ndumanya bantu nyasabe to je gwechanda to gwechandira monna nyasaye nero maite mirobili na ina nato bange na ina nato rokeli njira nezo monna nyasara to rokeli njira stoko genda we will go there as long as to bantu bakorere kene nende tokole mere mazenjira irare tesiko ne bakase litelia tata nyasaye ndo bazo wetili litelia nyasaye zetintira azo okoro kora buliana ni okwe gazi kwa kole gazi nusu and so on na munango tebe antu amindo tambe to kora iguno musi ke kora bausi go to manye kan denzing mo na bantu bakoro mukia no ruga ogende Texas ogende Minnesota ogende kirazi musi okari zaka no yole ngong yole ngatarongai musi yole kitaro ko mamondo abaguzi na antu manye kan de na bantu bomukia ndundoli bantu ba pasabere linchera ndoli basangami no ogende Nairobi al toko nyara musi ubate sanye paro ko sabere mbiyamo nawe ni mesi aye ne wilbaro uzao ni bzukali ne wilbaro lakini yanyo lebeza yeke nage ne ronka mongina ko ruzinye ni gaiga yangozo ozo egali mega utange ogenda Nairobi on nyini cyali no nendere mana keregento ogorera bana baye binto oletanga ogendera mama ngine tinje mama mongino minto igali nkohonia mabera marurano keroka ongorere penziri kuruo naje kujire skuru nabo twagini tigugo baguzimbali abantu banyanjara unakora kora chikazi chinuzu nufenge mbaligo so eze tu arure munanya zato itiri zato ikiri yotoku mwe nimbia mona nambemo namba ibere eze nyaza otoira intuwe toko tebaiga obe koko kwae use ngo tebaiga njinga yanda be koko kwane so koko mona nyasaye eza kongira ngende liuka monte kotara ngorto kotare kansanga I'll go where you want me to go, dear Lord. Of mountain or plain or sea, I'll say what you want me to say, dear Lord. So where you go? Don't check it. Waziri ngusaba. No hay creo que va iguronga ayatuli kumilinga ngikijiko after maybe a time ye serikali ya Jubilee. Lakini kuara iweka na chinkwana chao watawanga usikoligiriye gotia president ya Gurumaya. Hokonyora naonde. Userindo katenga nayo kora boguli no. Which is true. Roma, by the way, telling an Entongo Kana. A kinky community. You see, when I they are Uzibo Tambe, Uhuru, Kenyatta, president ya Kenya. No mondo Ugate Amaskania Manene Savanto. Ese Uzi, president on the Enga, I say Alico Batavia, Caravali Ukina, Navajo de Budima, Mayaringa, Moguitua, on the way to Outarabake, or Iko Maga Uzi no one to Ituakari. Nababuate. Di yana ring in Jesus Avantoito. Young Gobul would tambiga. President which a conga has a young at the Ninganiga. Omontaco Moki imagine a queer obviously I aim. Omania Mosukora would tear in David Conguanaja. Mosuko Thomas the president Jinde. No Tomo Mondo or take anything. O Mondo president on Toma on Tomabotambe, and there's a prime minister, and there's a president, the Assembly, George Muma, on Toma Yoga Zambion, Devilic. Again, Daddy, Guanagano, Guanagame, Ganoke, Omonta quaking in Jacobin Amne. Nainde, I know you're waiting and I know Jacobin Debia. Nainde Cabiri. In Jirango, what do not on Debbie. Only Jimbara, the Chiango, what the Governor Jirigo, Nachico Garango, what we be randy. Yes, I am Gosava. In Biwa de Birandi, Bocon. Amen. Because away go be in Julia. We have one was it. So, one, this way, Yakaway, Yamana was earlier, our K women when I want. Kevin Tiango, tell you when. Nande abantu baminto bategera libonyi wete ose balimuli creativity amabuli. Orakora matem form 4. Toteba wene. Entry grade yoko gende university ne C+. Yes. Toroje. Tonyo le C+.
Tomanya ko enda okora tomanya ko okora diploma ende yonse. Omanya ko ende university ende ondata manyiti. Ocho makene degree ko jaga. Odenga njinga na kore degree gete nga university kurukozenga ki university ozemboga na yuji kurukozenga ki. Oze university what ngendo kita weneti. Ngendo ki amajiko ya serikali galika. Onye ko ko promoted igori degree obwate. First of all, you must meet entry requirements in the university. Yes. That is what it is. And you know, entry requirements doesn't mean go the form 4. No. It means form 4. You have done so many things that have actually moved your qualification back as also a university. Wakori diploma, wakori Gusii, wajire Kenya School of Mass Communication, wakori certificate. So cumulatively, they actually qualify you to go to a university and do a degree. Bona umaita bantu banembali dina ringe choko na ringe minister education ebi konene arore tani was okumi omonda ka denga abga de degree nga so omondo yo by the way na enda kabe gabana ore the certificate kuru was in Costa Rica certificate yo wa attend crusade elikire kwerende elikire in Greek. One of the things in Japan, Spanish, Spanish. Yes. Essentially, one of the IBC, Buangoetia, Mondona, Waka, Matitria, and no one goes to take a Mollis and so on. Any degree to Costa Rica, Bacabunga. One later on, Bacamia to 2 minutes I degree. Do the commission for university education. On 9 moments, the wage said, Gavatevium on those Spanish, I interpreting thing. To any certificate you attend the crusade. Then Montabate, Bono is done in the cover. You see, let's be very honest about this thing. What I think is happening, when Inspector General actually the promotion is those regulations that have got to way. One okolenga ri koranje ora akora mamojolero go komenya mamoja hii miaka yonse kuikuika sekete o okarito kuria urike o made a very bitter pill o correct mistake to baza constitute tradition. E quero society tradition ninga go promote yo mondo na leta certificate ende yonse mambi go to alle crisis by the way the police have isi monda kwanda ozo asa tiende yonse ime oja go jene ngento oda ngani bade degree promote in the process you mess up the whole thing. So a correction in you Inspector General Okora is the right thing to protect the institution of the police. Okay. Ewe kanirbuya kagitinga nona baligire na bategereri ba bwatirenga inkikia gendera usinkigendera taigoro ya ayonsi akorekana abanyanyi bolwaringa yasekera mke inspector kuyeli wose voice tukiwense kuika obo constable tigotirane asa maswali na inde igotogendera te ningambo no muwaziri ngetinga chinsa kumya kachire kigima gotokana baka Gusii FM tomonyore igakuruka MC Dudus italia elio kiwanda time dinga na anchanje rero yes Dudus Yabona sana bwana CS ngoro kwa Elijah Kieri banga bama na MC Dudus microphone beka ngena yes ngokora na Gusii FM 94.1 enkayo mu Gusii biona sana CS singe choko nyaliva ucho ukone bitasini bya Gusii anano chire dini TV wakwanira magendero alia achire Gusii oeteraye n'abarayibande nabonere botambe siasa njanya kubwatukanirwa mono n'amagendero barayimbara okerokende bakwamiriye serikali bayigure kora sebi korobinde kerokende kogotebanga nole maega yabana siasa gete batebanga ibuno mu waziri tubwena leti gukora siasa ekigarari chikondiri wanchera timaitinga ebirengere bya ombire byebi igoro yengane iyo tiswali elia kabere obo bumu Gusii wabere bugo kwanirwa senga kientambe twarira bana siasa bago chama abande baumera Nairobi bande bachaika Gusii asenge chokero kende yokonya kurigire nganga kyo mu Gusii yako baamo bande batebanga umugwaziri ito Dr. Fred Matiang'i igata kirikoba omonogari wiki bumu Gusii bande batebanga nyagete nero omonogari timaitinga kero kende kero kurigire bumu mugwaziri nkyura kwanire gore ngane iyo na ine obumu bumu Gusii mboleo biamona sa biamona Dudus bien mono ngo karatole siasa uzentole kora siasa maide you see Kevin egendo naro ranges sia abantu abange ba siasa tali bonds abantu bande ba siasa yes na abantu bali very dishonest utali okolero bwana bali ba nte ibono ngakora ndi siasa 2017 ndo ala kore mezanga na ori ya Jubilee didi nale okora siasa according to them wana zenga njo ndali ko basasima bona no siasa ngakora let's be very honest about this. Yes. You know,
igende kinga mangana yokora siasa yokora siasa kero soka isiko none constitution into koteba ngotebere ngi president kanda kwenda achore chi report choke cabinet bantu batabwati birenge likende batabwati kende batamaiti kende bakirete buna jibubu saigo yani unga bane machine yako switch on kwa switch off I mean surely nambemo nongi bwire usika njero mwana usi abantu baminto bagusina bwa manyingane nimba ate responsibility I have a duty but there be abantu baminto inje buna ndoje no be serious and by the way is one of the highest in the country. Yes. Okuli living do na yakonyo ati report oligireti unenzere no ne chinde chobo tukibutuko abakambe balengeretiga bali balengeretiga kyango and so on. Nimbe tinkulera abantu baminto ngaki abezi moko yana ngo juzira muri ensegero juguja. Ngazi kile ndabe ngokore so bisi. Ngonye ngokora iko abona kolere siasa and so on. Ebine minto maite aina mairu mache honestly speaking na ndalige ndo mondo kolenga no ni tukelmo abana abantu babugate mejano yabo yoka n'abantu botabe bakorawa nebitina nebirengerere bibitina yani we toli na barabo ostoli ko basazima ostoli bakwana ikwana no mobisa onye ko batokia ozo ko basazima ozo ko bakwana ikwana no montomuya 2017 deputy president ndio monyene no twala ko mezangerana ya jubilinere dinare okora siasa twalinga mezangana kuziga to wetana ne president twenziamo dinare okora siasa bona senge njontali group eyo yo como sasima bona nzia zanga kora ina mangana bosa lakini asiri chiko na kilota ni chiko by the way ndiko ko tenia ba minister mbazo kora siasa eke ndo tutakali yo kana the constitution no kobe member ye party go I mean no ko twale office ye party ekine kiyo ke constitution yo da lakini otherwise cabinet secretaries na CECs ba counties mbona bale exempt by the law ko participate za mangana siasa na keko era batana kwenda court you see onye nditu abuneli jiko by the way kanga bachire court to chikuruzu bona bana kwenda court bona liba wakanda court no bona kwako munuzu ka alibo zayo wakanda kwano ka my the mondo Matiang'i siasa kwa nzo you see igwiga ndobwate obuzibole buna bakenya ekato kwana ngaki kero mondo tuzike human rights yabo ndunto human beings nawas ndobwate human right no uya wana waziri mangana kwere ndamangana gotebi abantu baminto nganje ndo chitokolega bozendo chitobe ngenje kabiringa mune itali siasa kwakora ekine ndu kwakora buna omonto ore responsible za abantu bamwabo kora abantu bamwabo nari ko bayibera sometimes ubobisi obisi elizi na mongo bera abantu bobisi ekiara oyo kugamba na dole na yari yoga na mongo hali no njino tijide kala ali lojoga ama yankiri kiro tingo bera abantu baminto bobisi batebinga ende kenje buna ndoje ngujage ko genda tangana ujo abwezi moko yana unguzirole I mean ingina sali na banga ndabinga ki nganziya zanga kora 2017 no twalinga na barabo to kwane mezanga kano na barabo inga ki inale kora ziya za according to them yani abuna abantu na take serious okay kana so mugusi again bo mangana ya unity ya Gusii yes eso korra kwane ndina bora nyole ni the wrong umaide inje miaka yana tilimenge iyango diva to bakaka ba Gusii ka barai baito bonzibi and I listen to them naba bolinga kinuroje babo sene tongeli umhako bule umugaba no idongwaye ababonzi babo kongo mugeni ze gaba ne to nyamira nyalibo aba bolinga kinuroje naba muri abandi baminto bonto ngujera babo nyonka babarati naba bolinga kinuroje gende toko yakora eso korra kwanenje umugusii umugimaranka ndifale uri gutare para uzo mugusii uri mugondo ko majinsa kajaye abagusii twenzinga motore egento keronge ngaki abarai bakona kumana ruborai bako compete no mnawono mokonka mo oranyo abana bali tibarongo mokongo mungina moko bunorobere which is okay I mean you know go to ajora the democracy na babantu nje kurwanira egende ketokuna itemine tinga to asari jo mbuzi ko sando asari kire je tindo actually so akoro mine engakie ko bwabona jinga kijaitire abantu baito nje ndo chibonzi nga motole igere kerongo enda sande no ne kerongo ende biro nali ngumuizo nali bali masabe biro last week abantu keruguli abantu gari kerokwa nabantu nabokuli masiyo abantu chinkoro cy'abantu nenda boko bolinga kimutagita na mutagito gende ngenje kabiri abantu batayati gatoba ya mutwenzi ndoje ngekanga yo mugusii neli ngatoba yamo twagacha ntubazo kwatanekana munamase mangala inga ngomonogeli Gusii ko zengi let me be frank with you binde nechiza tokoza libosa by the way abantu baito
ekerenga kire ikwa kona jeki namba manyide ngobaroje batagita abara in a particular direction na inde buna yazaga twali bagana inde buna tokona kogene ngenje kabiri ngamne tuanchane na inde tusikane abantu abonsi people in leadership kora iwe gentokore you are first among equals you are not better than the others abandi mbaro abandi bakubwire giseme emyaka na experience Very true. lakini you see no nenjireri okuira no como se me nyasayenga onye ninje batebire nkorege ntugete I will do it na abandi bamintu twenze tole yamo so inje buna ngorora tindo chiboko ngonde bwenzi mara anda bonya chiruma ruma o nyarwe nkuma na bano yonde na magana boza yumuntu kene ngeyo abantu bayita bange ngamotole igendo kirona ikina ote igyuka ngaki ngo buna tororo bere abantu bayita barayi bo abantu bwakisi batangazi abantu babutagete uzembatana which is okay igabona doyibire nindu bwata abantu abange basomete bona ndika basoke geti bonsaba tojoro muntu yomo nyenzene ndika basoke bonsinane tojoro muntu yomo ngiyasali obombo abusi listen Biyabana sana muigwereire abagusi mwensi andonsi asema gutuka sibitu byonsi mugenda tekurigireria na gutegerera kurwa uyu ni muwazi Dr. Fred Matiang'i uya kwonire bunare no matera tari kwa mugambi mbwanje tegotebanga turi wakiru matitiri abaguzi mbanali tigo yani umaide bisi abaguzi mbanali tinge abaguzi general n'abantu abalemu to kwameli muguzi ngomoseli ngomotebona ngomoseli ngomonganye kuru omonganye ngayuko mulira abaguzi umuntu aho kandi ngayuko ngira nayo maida baka baguzi yakara mukwana muzi mokazi to mwaka watenga tali ayo kondugera no mongino no kondugera yes that is it was what matters nelinga tiangende njenga zo mongino ne mbero ingole bintu bingwena to bindengete that is it na tingo cha koleti abaguzi dawo ngambe njo muntu mutaka nyo muguzi ngona kuma omana ngona complain ngobwa no nyabuzi bangera na opportunity ande balale no mwana obonde I'm standing high ko tena gango begera ini busigali ndokoli erizo njana kugiteru chitairiri am telling you my friend ni janya kemogi nyalizo lyomo oikango mielizo uya kigima nganga turi kuranga tinga maswali kurasa baliki bari barengiga erire ne no tanless gusenga onye undu bwateline na inde lakini na chitiganda kulirio mwore iguru ya siasa wakwana ekirutu kuna kwirubiria siasa na no bwato bwane bwa buno muwaziri no mugusi guturabuna wateba abandi babere bakuna kumonya bya mabyo mugusi bomo mugusi na kiamangere kiarosi kuwango iga ekibakango buri asinge nchabange bakuna kumonya ngikiame kine kia Matiang'i iguru ku UPA maide mbona ba chingwana iguru ya buna siasa kujikowa ya Gusii country mbona jigenderete bara moroje mbona batana kuomera and so on bona maide ndo cha kwetu ka jingo bwe kaga to cha ka binde bya bitara ikerwe sibiwe kero maide mbona mbono roje parliament ngende ko amend jiko goreji coalition and so on ngito cha gara chingwana ejo ijigeri tara amend dorenga kitoko gena yuzina kinga tayari ando amindonga ki idole mereli togene ngora chiroko abaka kaito akuziba tebi chiroko mosi gena ngora we will get there ndoza kuchiko minyoka to sebe rekanenga papa wengenje kabiri ena watenga Sulemani karonya zamo tebetinga boli gento tagite no bongaini ya boli to boli bongaini yasa to ro kyo bongaini to be hamo nabantu bande ikere nzi bunanyiro uje kugenda ujubusika abantu abange beyongoire bajire asa hamo nenda abantu batagite nse bunankoranje kurwe service elinde abantu bale nambe mu Kenya abantu batagite stability ebakwe boli bunabona ndo uzini to the stability mokwe obotoereru nga mboke mambi luzi mesiana suneka nyere mpaka Nairobi nyoni ngina negoja mboke mambi luzi njane yangoso nga Nairobi na ngina negoja nambe yemo namba ibere asenge njo enibo bunabona boli mu bahokea abantu batagite obotoereru ngene ngoro mu bwana je kabere ngong nga joro ngini abana bane yes ozi kuri chukuru chire private let me tell you ogenda kajado chukuru chire private yoro ochire ite chaba Gusii uzaba ikoyo ibini biazara abantu itu abekirisko pata ite kukini abantu ebi genda migoli yoro bintu abantu itu akara genda kisumu yoro bintu abantu itu akara kototagete omuntu ora garanti obotoere rwense yaito nekeko era abantu na kuligeri bona abantu na gukwana bali ngona gukwana bali bajira hamwe nze kunya kwelingere onyenze kwelinga tikana into abantu abangaini togende kujaleza abantu bale tokaranzo tokamena abantu bande tujugwe tokoza tokwemokere ligoro ngoma itenga mwana nganje ndakana ujiga mambe toka tole para igoro nabo kuziyo maite ku history tikante begenteke moiga nduntu ana koba ase serikali etali
tali njo mondo motanga ni murayo Gusii ngoja kuruzia Gusii za serikali mbaira za serikali yetali korunya mwea korusagini kuruonyonka korunya chae paka boniga Bagusii mbana kwa isiko ya serikali tali nje ngoja kuruzia Gusii ya serikali mbairoro sana ini eso abantu bakona kumnyokanza ikero mokuriria abantu bagwetaga bakona kumnyoka abantu ali nkorra muri kana abantu bararosi serikali tochukubwati abantu bona bali bakona kumnyoka nginji kabiri ngamuniria abandi woshi abandi nkiango nkorra muri kana abantu bararosi serikali nduzi Bagusii ya serikali ezo urwato ire pakoto ire ikero kiayenze mono tukaranze umaide yenga munu warato mwana umuzibi boronge mukaranze ne mubeke yakaranze mesa toragere naye umanye ko morara mali baime umuntu twarengeneza ndiya rwana ndogenda mali baye bona mali bakwa kemipira mali bali sike no alega ali se chavu yechisese igoro I mean ngiki yani ni njengo ja kuruzia bazika Bagusii esi tu abekiru eso urwato bekirega bone esa abantu bakona jekineze country ndokorero bwene talinga njengwe ngwete bande esa abantu bakona jekine country ekire kine kikona jwe country abantu batatogoze bana bakona jekine kyo mu Gusii no yomobo yes manye kuruororo ogende gukongera kuruitirisa so Yora sana oyore na semi jiri Sulaimania indete ngoirori engane sana eri Sulaimania sebete nyasaye ngatinga kuigwere na ko buri gori kia mege kia UPA no eto chieti kwenda direct tinte tiko ko betelio ndabo ena tabange kia wana liando ako kambe bindo tinte tu yeso ya mangana nje njago kwana mangana ndotara kamana abantu bonzi Bagusii to yona sana igera in Butambe I am very consultative Kevin no boli abaraya bonzi Bagusii bonzi be across the board onde tayo inje by the mondo tayo orobora Gusii kandali gukwana nere okay abagaba na baito bonzi abazene ta baito bonzi women rep baito bonzi kromondo onde tayo ndali gukwana nere ese nginjo nyingene denga gotora agende buzina abantu baito tole amo aba mona aba mindu na wono haraji no nyonka to nje ine to gukwana buya ngo boli ngakini muroje bande yetoro to hende abaza bonzi abakaba bande bajire to gukwana kamo abatali gukwana kamo bali ba elements metiyokime and so on so abantu bondo na barabu ya serikali twenzi buto ko bangezenze ko ganda ujitole amo na barabu gotole amo do kwana to tebani na kigendekere na inje tikanda ategerera mo Gusii ese miaka yana bono babo yonde umwaka madunda na baro munyakero ubwe kiyomekia Bagusii abaka bali gazi to Gusii abanda bakongo babo jare kangwana babo John Zimba bantu bakorere binda matuka mange njagwetwe jingo bwe kama mingo mnyoka izikali abantu bakubye mwana no yongo nabwata banyene otengwa naboli abaka bana baboli ngaki muroje gendekere narangiria muri abonzi buje kando naboli ngaki muroje simba ngaki ai kwa rende onyonga yanga kioroje mwaka jiminga kioroje bante biriga ajiga jokirega kusaganda okorega tokende buzi twenzi tole yamo nabe wende ko bayo tinda tuwe kajingo bwe ndo to kwa mangana byombe tora kwa na twenzi bito iwane okay biya sana igondo che Ailino Charo kuruge FM ateneine amaswali to batarayarira ki kwali bagaye gweka uri swali elio alafu toye mu waziri ando narubate okay batatuboka kuruga butumanyago imbwata libori riria rekanire kubori gwa no motegereri yes oyo tegerete murundi oyo engana yabanyaruka bakenya na nene kurwa sorgongo rwa Gusii abo bakogenda kwirigeria se chinse cia bwarabu babeire baguchandika babeire bakorera na inde bakoirenga kientambe ekera batamiri guchiemba sikoira ni gucha Kenya wizara yao mirobiriki yabekire nga guchibwango igo mwana gatebiringa byasinyira na minyogeta kwenda kwirigeria baira na nkabwango mirobiriki yabekirwe bakonyo baira na bwango miyama Ailino Charo atio tunyora maswali ya yonsi asobwamo yes manyekana serieta Biamana sana waziri ankoro kwa Edwin Nyakango kurwa radio Kisima nanya watika gotebanga karokende mirobiri ya serikali tuligo ikira ni wali morioka murobiri norororo uri kubwatu kwa guchia sumu na inchi kubakonya konya stima umanyikani muna last mile akarokenda asebi nyoro babere bakonya kweburi nga ndika baranyore nonye berigetie ngana kiyao yogose miura bwatu guchia sabara yamana sana waziri yamana sana liswali ya mweli likurwa se dudus ya kurukisi FM Biamona sana asentunda yende waziri nko abeta se ministry y'ikisemi na gwikabona twarore moko bwatera no waziri w'ikisemi Professor Magoa asinge njoko ni ngangu kini muri kisemi wango gatwarore abana bago samba cy'isukuru bikorwa ibi yabeire binge sana nyayiga gusimbya rekana timaiti
wizara y'obulendi bwaime ngakie kubwatira ne wizara y'ekisemeri gukora enganeyo byabona sana byabona dudus waziri tiranjakere amangana ali eringa boli gore abakore emirimo Gusii abanyaruka nkora genda ndi n'abatebi n'umugambia gontuma butambe ucheze prime minister akata unyeze prime minister ya UAE n'abantu bande ose king na ira mangano egento ke wenda ko baneke usikulire by the way chikezi cha reduce significantly asenginjo nambe yemo tuyikora immigration office Doha ne yende Dubai esoko genda directly kwala seliwa makaratasi yao ndi wakonyo utwara bakongo mondi mwezi ikoko genda ororo service yao ya serikali ya immigration abantu no bali abantu wa ministry of foreign affairs no bali na ministry of labor bakokonya Nchalengo kurumaka nchalengo ro bon to igwire by the way ndara ga to igora naone kana ninge do the other day na negoro bise immigration ro egento kia kurumaka ntu wa to biseju na mbeyemo na ndi kurumaka kama ita abantu bande bali gutumia employers se biro jikolika abantu chi agent ya bakora mondo jaga ulika abantu atamanyikana tiburonge kala to ni na serikali nga utaraja Kenya kulika abantu uikoba registered tomanya eningo kala kwa to ira makaratasi yao tobodi serikali ya UAE umondo momaite ekiaro kulika bana wetu kurwa bajo nyora bakongo nera to kubwati kuruto chaka kubwatira ninge nchika biringa mne serikali ya Arabu amangana ya ajire nzepo kongo sana nendera amatukana bakogenda unaoneka nali Doha muisonde abana baito Gusii kwanza bali munaona kata abange I was really impressed abange bagante buna auto majibaza go janka and so on and so forth nende bono tubato bisi nene immigration is bakogenda bara ndo bwenzi wakolega sisikali motebi amanyo bisi ya immigration isere egendo nyenge koba aminyoko a register in fact nabo munamono Doha umwambaza abwate bakenyomba abegetenzemo umondeza ajiro bwato bokongu akube kurara onye takunyana kwena na uchisa hako legasi akube kurora roro ilindo oganyira abangana yako wa process donya makaratasi ya asirire ozekende kiabeire and so on and so forth ndandi twajakire ko kongi bono ji condition yuma de serikali chesiko twajakire ko kongi ji condition ko batiana iko to sign ji agreement nyuma kujukulika ba Kenya this is what will happen we come ndo kujukulika ba Kenya kuruga agent ali itanto mo register to mo certificate lakini tutara mo certificate tutoma makaratasi ya ese ino moto dai gozo mondo mo manyita ili na bakongo bo tokea we are able to deal with that again to kia lengo ka rengelinga eso okorero boene be no ene serikali mtu alenge serious about ko konya mangana ya ba Kenya and mtu alikoligeria mangana uchime mono but then you see your mind china baje ba Kenya jalenga kile na jini jinge jalenga mbona abana babira bange unabona mind Doha yoka ibwata ba Kenya 42,000 bakolegasyo and it's projected by the end of next year to kora World Cup kata gera twara ba Kenya almost 100,000 bakolegasyo oromuna jina bajiko kina nego become necessary no necessary yebange ndo wazi kwenda korekana bantu bosakali eda bana inji baitu bako chandike ngenje kabiri so I think montoni menzi obwato mwana isiko gali motebi ali yobsi yabo ya immigration yesere agenda ororo aregister atebekere ntongo mulige tonyo bwato bakongonde bonse tobwati na nto ja ko insist on agreement umuntu goja kulika abantu zeitoka tokorozi agreement nene serikali ya sobo onyo bakongo toka to agende so mwambazi tobo toma de umuntu ozere na lige to mwana oguruga ojiro ku ministry bono totebya mazwali what you are doing egendo kende eke twakwane gore last mile my friend estima na hende bono to hane baadhi kile president ya jora yeko ko mo assistant minister energy as the last mile etikete bunaono bobaziga to iziro gukora komenta sto ale komenta za gwete onyo mondo kabwate asata ke the connection itaraba tebi mujumbo onyo to wikero mujumbo tebi mu DC gozo mu county commissioner so that to bugati gabona already by this or color when ayeko has done as a very good job kera ayeko na toko makeze Jinde Jones na babuji bwati goja last mile connectivity obwati classic case na watene kya wasiga ezo mheshimiwa oburaji taka mandebi kenyogete ngeranyo la stima iwe na chandegete transformer teyo within 3 days also banyo de transformer so ndobwato bozibole aliese totara ikera karu information onyo to ikero mujumbe gende zo mu deputy county commissioner was gende se county commissioner ende to bwati ngenje kabiri ngamne na inde kabere asenga nyona ngo munyakero kwe committee li cabinet ya Kenya Power and Energy ndobwato bono we are going to get more energy and more connectivity era ini ya resources to accord ekorete go evacuate more powers
more power kuru the wind power lo yangalani wochaga and so on. So which means Western Kenya wanongo chikobere served even with more access. So onye wakongwone mwenzi bororo get the report to come notes. If you tell me even today, I will go and talk no na yeko batemeko konya as a sitwa. Manage same. Osambwich school. Eneme jande twenzi buna wayoni. Itangani kabisa. Ndara jakase, ndara gende sabalimu amane serikali. Bono unango tebi ndo utaminga abalimu in special school principals. Na bando wate kazi enkonko bonde bwenzi ya sensei. Ekiara you see I came near one of our Sempatato about Gonyara Bakurusio meme. Kabisa. A school go to Mukiana will be the Roman principal or Kiss school. Fred Mogaka. Tomatenga Fred, Anna Buji Buber and Yamajo Samian. Tomukiana Bubera Yaroka, to the principal as wrong. Or the one of Toyer and Anka or Agera, a Gunya Maruna on a Ukwana on a kids, and so on. Now no Marimuga Tavana, Bumbiria Korageri, Catatolituko, and so on. School principals by to Babate Gazi and Kongwembe to enter Copas of a credit to go. Jimuna Ancora, I want to in the wrong, like King Jimuna Ancora. Nambe, a mistake to a mega team in Tangani. Let's record with Geja in Chicken take. Kato Jagata Mananga free education, free primary, free secondary education. About to Akanga Bono, Nabono, a man is good name Rakari. Tenda Gold Kevin. Quarrel ring a key. Is a school Jones in Bichigo Sambo. Calling a private school there on Zambil. Of course. No name, private school there on Zambil. Aseki. Aseng in private school, I will leave our Kanajibes. Capitation to go to ministry education. No more got the one or even at Atari on the Kanaka school. I am my good school kids of Gurmambi to one nigger. We saw Karakin the Yonzi, Kragere, while Mahotomoji Kongui, which is and look your name to be a guarantee by Zanga Camera in school. Which I go get up and Daveja and car. Okamena and the one job no Muriqua carrying a royal. A private school because you will Wakana about take greater responsibilities of an hour. Again, public school as in capitation and so on, Namanga free education. They have just walked away from their responsibilities. I talk to school principals all the time. Let me give you an example because I know we are completing. Yes. One school principal told me she runs a national girls' school. She told me every holiday, between 20 and 30 at the end of the school rakorageli but aliko ina konyara kwenda sobo asenge enjo yo kongo hakale sobo mwana yomo nginojiro soke ro montonde nando chakere kumuita nga montoli asokere den kumwadi mayale bono mwana na chekira ngadi alikawe school baka nanka ajina kuitura ngina omwana onde ngina akale kusenga yakare mwana onde isea koitangina unekono mwana ora tiambere school emejando tobugate tu abere to kweba chatali ko kwana is parenting. Mejando ya Kenya ga boni gatali abana to bugate is parenting. Parenting is the problem. Na na tanga school chikanza chizo Jones emezikiti to bugate na to NCP to chago deal na magana ya parenting. To ezi abana baito kera nyasaye ga to eta abana to bakini. Ndozo kutikera abana ngana bali muto kutikera abana and so on. It doesn't work. Na ko tebiga Kevin in David school ya mo ya private ya Zambiru. One private school. Aseki, because they pay fees, and because of that, parents are forced to pay attention to their kids. But you see, nakubatevinga mo kolege, kiara mama idenga any private school, coach goes amba, mambino kubwatwa waka ni tibes. Lakini public school wero, tuwa na tosa angeli tibesa, 50 million, 100 million, tuwa kwa kaje school. And then abana wemo kamambi, for a small excuse nga wangele korre TV. School. And you see, Bible imolo ja mamba telling okay, there was a school, one eye, corratole. Nakina correte, na tindire de dinaling education ninga, onimo samba school as in mutata itiamatem. Omotenza no okora matem go kokore, to luju webacha. And was a school a year sambire, a boy de libu, no okora matem. Pako mutu oje boronge, obali mobu obosire. You see, we have to be serious. Otherwise, you know, to na ko kaneng enjeka kabiri, ndro ko nyamana waitu. We are just raising abana batanya ali we konya. Noja ko batigere nibo, noja ko batigere bintu byose ko ba mbako nyara ko birenda. Eboliga, and that's my last parting word with you. How is it that private school teyo ya Sambiru?
Iswali rikongagima guchasa umurigiriri to ngagitenga kuira neri riswali riri no waziri aburiringa inkige ko ranse gusamba gucho skuru chonse byabiri kigo samba tabiri to kumurekera skuru teyo yo muntu nyene ya sambiru lakini kigo sambwa ni cia serikali na bakonyana ricibwerio na igarure changamoto gusigarure okuburi guchasa biburinga ebeke angena abana bawo no borari bwa matukaya na uwa twaruru muchando yatukorerega bwo na inyuranga igotwaringiro muwazi Dr. Fred Matiang'i kurende igotugusaba kwabiranga ntunyareti gutwara mu PS Susan Muchache na bigo mu Solicitor General Ken Ogeto uyobonete wikaga gusobona twikaga no muwaziri lakini no muwaziri naika na igo twarenge live chi station chi station TV Getembe FM Ndizi TV uigo twarenge ase Minto FM Radio Vuna Kisi FM Sayari Radio na bigo Igesa FM Inka FM na VOV TV na bigo Sense Media Online Kisi Hot TV Inka TV na Gusii Global Radio umuwaziri utaragenda igo kwali bagasingicho no moyega ningakiyemega Yesu gukune na Christmas no mwako muya no tuli gucugutwara ngakina hendorache ande yake gukwana Gusii asenchira une yiga uiriga engakiyiga ubagwishiri gusobakaniriya maya engaki Yesu gukunu mwako muya litani kabisa ngo bakarambu yabona baliki baito n'abantu bonsi b'iki radio n'iki TV asoko ngali bagiriya bene mbiye mono sana narakonyora bagalinga muneli ngakiya etire monna nyasa karanje na ni musko tunyali bagatogandira gukwana n'abantu baminto mbiye mono namba ibere kango akira abantu baminto Gusii bon space babetambuye mono abagaka baminto mara nabangi nambali abantu mali bakontumere message uzengo gana na sara mena lengo josoka umuntu nombato akoboko ontalero ntenga tatango gusabera tuli gusomo kaka nanyoro mwaka bagaka bakoro ba pastor muronya barenge abarandi amatuka idire bamba bwato koboko bantenga tatango gusabera tuli nyazaya kubwata tiango tebi Kevin amazabayo naragere tuteniniga obora ibwe public ninge ntege kongo lakini ngoto bwato kwege no konena zinyasaye nga umanne nyasaye na bwato murobulia stole tuze kuirwa na tutende bokongo zinyasaye na bagutoroki enjere ndonge namba isato ango zabera abantu baminto nyasaye tokonye ekerezizo ni Christmas yeno tokozanga amane chama techeto tobe keavu corona niro igendekina ne moroji ya jakiri kwimuka toke anime zangirigano yoko bamo ikiagara munamono bali bakuruto kuruzi ko Nairobi na Sande ndoletera abagoto baito nkaiga mangana bachikukwa and then so lakini na ende umaite you see ikibungungere pastor Makoli anje to somera ngabina ngagiabina akoreta kuno muntu muliri ngagiura kuno muntu muliri vaccine nero lero ogwetwezi ndani ekokwanye ku corona umaho jaka mangana nza mazwali nza ukungaira nabantu badomenda mabata maidikende ngoma itenga ngende kujwa kubetwa ngakujwa ruwarore ngakusekera koletera uzinki abandi bali ontevinga onye kubate pressure betu kuita abanyagitari baligirire gendeke onye kubwate chitangutangu naboko kandezo munyagitari agopime muboli ngoroje njembu yande ndabetwe akotebiye kuziyaya lakini ngetu atwalire vaccine neroro wende kubetwizi ndani ekokonye noze kuligiria abantu bali nyagitari boni ngabarwarire abangemba libo nyamatara betwizi ndani mondo betwizi ndani nabake ukolira kini nge ukubekanze nabo survive so ngiye kwera tako genda tubetwizi ndani eline tukonya abantu baito ndoleta amakwilisa abantu baito omoelio abantu baminto togendere kusaberana na ndogendere kubwatera na mondo tuanchane nyasaye gatubegitega tokorera abantu baminte gazi na tuanchane boronge ekwera nyasaye tongete kero yo muite story ese omoeli nkoleriga eira ya nenje nkulia na monkulia liga mane borai bwenze tigamba tebi nyasaye no munyongeire igasi yangeire na ndo mbekire zambekire ikiera munye bibilia goteba nyasaye nero gukinia barai na enda bando bakei na ro ro koboko kwa nyasaye eso bogo mobwane eso bogo mobaita Gusii Joshua igatebeti abana ba Israeli nga tenena morore mubaza gukora kene imagine kereze giro ngo ndaga tenena morore igatebeti abana ba Israeli nga tenena morore obonne bwa nyasaye rero nkorrekana buri nabongo tebye Gusii tenena morore obonne bwa nyasaye nkorrekana buri ndona ko genda nginje kabiri tobe yamo tusikane muna barayi baito bonsi ndona ko chenja na to gutumia jinza nyingo nyakurwana tukire kiri buna tuliga nyasaye ngo torokia renjera na nengo korali bikone toroje na maisa itoboniga mbuya mono muyabona sana Gusii baminto ande onsiase mwa ligirira tikurwa na gotegera abuna tukubuturira enkwana ya bene no muwaziri Dr. Fred Matiang'i muwaziri wendi waime uyo obeire asika giense ya mangene nusu na intwe
asukuriria mange na ukwana rigoria bokoreri bwaye no bokoreri bwa serikali gochase omugusi goikenga kirande turanyori baga ntokoretere abaraibande amonero monyene na abandi baranyara gwikaga egere onyare kwimanyinga ingayinse ekorwa na hindi ngaye gocha na ningakiga na injikwere bagiriga no director bwege taseni kya Gatembe TV ukumanyinga ayuri murigereria andi yakutaramanya rero na libene tuyigora egetaseni ne kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amabogani asora nyora bokorari gwekerengo kegoro ase rigori rike bono bwabatiboyo abuga hotel ne rori chi byao tarere asensemo ya jote tu achakonya ora chi TV chimita chiminye kurwa ase